ताबिरिबा अमदि मिटेंग ताबिरिबसिंगबो अहानबमक्तदा अकोंग चानबा थोकसोमना इकाई खुमनजबगा लोइनना तारामना ओक्सरी ngasi amuk pumnamakidamakta pujarakliba yamna nungairagadabu film asi sports category da mai hongna ningthijariba film amani film gi maming Maidaan film asi asengba thokiba wari da yumpham oiba film ni ngasi gi film asi sana khonabagi lamda yamna thawa yaujaribisinda yamna chanaragadabu film amani maramaduna sana babu pamjaribising maru oina football masana da thawa yaujaribisinda ngasi gi explanation asi kathoksari Maidaan हाइरिबा फिल्म असी इंडिया फुटबॉल की आर्किटेक्ट नि हाइन सुलौनरिबा इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम की कोच अमदि मैनेजर सैद अब्दुल रहीम की असेंगबा पुंसी वारिदा युमफम ओइरगा पुथोकपा फिल्म नि अमित रविंद्रनाथ शर्मा डायरेक्शन पीबा मैदान हाइरिबा फिल्म असी 2022 की जून की तांग अहुमदा थिएटर सिंग रिलीज तौननबगिदमक्ता शेड्यूल तौरुरबनी अदुबो फिल्म असुगी पोस्ट प्रोडक्शन दा अवाट अपा खर लेबना मथंगी थंगनब चही हाइबदी 2023 की जून की तांग कुलहुमदोइदा रिलीज तौननबा अनिरक सुबु ओइना अमुक हन्ना मतम लेखि अदुबो मसिदसु फिल्म असि मियामदा रिलीज तौबा अदुमक नमखिदे मसिगी मरु ओइबा मरम हाइरगदी कोविड-19 पेंडेमिक अमदी 2022 की मे लोरपद थोकिबा साइक्लोन निसर्गाना मरम ओरगा फिल्म असि मियामद मतम चान रिलीज तौबा ngomkhidabani adubo thenglabsu thengna handakta 2024 chahi asigi April gi tang 10 da review show oina miyamda release tawkhre aduga mathangi thangnaba numit haibadi 2024 gi April gi tang 13 Muslim singi Idul Fitr numit simaktada worldwide oina theater da release tawki अदुगा 2024 की जून की तांग मंगाद की Amazon Prime Video दा प्रीमियर तौबा हौख्रे फिल्म असि रेटिंग सिंग खरदंग पल्लबदा IMDb दा 10 की मनुंगदा 8.1 Rotten Tomatoes दा 70% अदुगा Google यूजर सिंगना 91% के लाइक तौबा फिल्म अमनी फिल्म असि म्यूजिक कंपोज तौरिबसी AR रहमान ने अदुगा फिल्म असि दा इसै मंगा यावरी इसै मंगा असि मनुंगदा अनि अमदी फिल्म असि म्यूजिक कंपोज तौरिबा AR रहमान मसामकी खोंजल न सगली फिल्म से नंबर चंखिबा अपुनब सेनफम सी करोड़ चनी कुंथ्रा मंगानी अदुबो हौजिक फावगी ओइनदी फिल्म सिन तालिबा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के सेनफम सी चांग यामन नेमली फिल्म सिदा मरु ओइना सकतम लांगलिब सिंग खरदंग पल्लबदा इंडियन फुटबॉल टीम की कोच सैद अब्दुल रहीम की सकतमदा ममिंग लैरबा बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन रहीम की नुपी सैरा की सकतमदा प्रिया मनी सुबंकर की सक्तमदा रुद्रानिल घोष अंजन की सक्तमदा बहरुल इस्लाम अमदी रोहित चौधरी की सक्तम लांगलिबना गगराज राव 2024 चाही इसकी ख्वाइदगी नौरिबा हिंदी लैंग्वेज की बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म सी अदुकी मतिक सांगी फिल्म सी अपुनबा मिनट चामगा मरफु माथोइनी पुंगदा हाइरगना पुंग अहुंगा मिनट अमनी फिल्म की इसेसु मसिंग खर यामना यावरी अदुगी सुमथक्ता फुटबॉल मैच सी मसिंग यामना उली फिल्म असिदा उलिबा फुटबॉल मैच सिंग असिना मियामबु थोइना हेना पुकनिंग सिंगसिनफम ओइरी अदुगा मयामदा पाउदम जब मतमददी फुटबॉल मैच सिंग अदुगी मतंगदुमदी स्कोर खक्तमक निंगसिंग जरगा यारिबा मखै फिल्म सिगी वारिसी टेंशन लीना नब होना जरके अदुगा फिल्म सिदा उलिबा नुंगाइबा तांकक सिंग मरु ओइना फुटबॉल मैच सिंगदा टीम कयाना पांगल लौसिंग चांगयेंग नरकपगी तनिक तुजुंगबा नुंगाइबगी इहुल सिंगदुमदी फिल्म सि येंगलगा महाउदु लौबिनबा हाइजरी वाहि खरसिगा लोइनना पुमनमकपु अकोंग सानबा थोकसोमना अमुक्का हन्ना इकाई खुमनजरगा हौजिक लौबिरसि असेंगबा पुंसि वारिदा युमफम ओइरगा पुथोकपा चाही सिगी ख्वाइदगी नौरिबा बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान हाइरिबा फिल्म सिगी वारि परिंगदा पुकनिंग चंगमिनरसि फिल्म सिगी अहानबा सिनसी 1952 चाही सिगी हेलसिंकी ओलंपिक्स ता पांगथोकपा फजरबा फुटबॉल मैच अमना हाना उत्पा हौरी हारिबा चाही सिगी ओलंपिक्स असिदा युगोस्लेवियाना गोल 10 चलगा इंडिया गोल अमा चंदुना युगोस्लेविया की मखुत्ता इंडिया से यामना साथीना माइथी बनंकी मसिगी पावसी नोंगानबगे अयुकी पावदा मालेम सिनबा थुंकी अदुगा मथंगी सिंदा अमु कलकत्तादा उलई सिनसिदा 1952 चाही सिगी हेलसिंकी ओलंपिक्स असिदा फुटबॉल मसानादा इंडिया ने यामना चाउना माइथीबा नंखिबा सिगी मतंगदा फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की मेंबर सिंगी ओइबा अथुबा मिफम अमा फमली
हाइरिबा मिफम असिदा इंडिया टीम की कोच रहीम सु याउरी फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की मेंबर सिंगना कोच रहीम द मराल कया सिरी मदुदा हंदकी ओलंपिक्स असिदा इंडिया ने यामना साथीना माइथीब नंगलिबसी कोच असिना थोखन बनी फुटबॉल की मैच अमा माइ पाकप नत्रगा माइथीब नंगबा हाइबसी कोच अदुगी मखा पोली मरम मदुना माइथीब नंगखिबसिगी दायित्व पुंबा कोच रहीम न पुगदबनी हाइदुना मराल कया सीजन बिदुना अतोप कोच अमा सिंदोकननबा वाफम फावबा हौदोकनरखी मसिदा कोच रहीम न हारी युम अमगी युमफम ओइरबा फाउंडेशन अदु फत्रगा युम अदुगी मथक्ता कुपलिबा सरुक अदु सिंदोकलगा यागद्रा अदुगा करिगुंबा कोच न दायित्व पुंबा पुगदबनी हाइबा तारगदी इंडिया टीम की प्लेयर सेलेक्ट तौबदा फेडरेशन तौबगी महत्ता कोच आई इसामकना अफब प्लेयर सेलेक्ट तौबदाई अदु ओइरगदी कोच न दायित्व पुबसी याई असुमना वाफम सी कोच रहीम न हाइरमलगा हैदराबाद मागी युम हलखी महांगना हलक्पा मतमदा मागी पिगलिबा मचानुपागी फुटबॉल सानबदा तोंगननबा खोंगुप अमदी मागी नुपीगी खुदोल पोट लेरदुन लाई अयाम्बा मतमदा कोच रहीम सी मैखु यामना तोइना सिजनई महाकी नुपीगा हराव हराव लेरिंगई मिकुप सिदसु रहीम न मैखु सिजनबा असि लेपननबा मागी नुपीना रहीम द हाई मसिदा रहीम न खुमलई अइंगोंदा थौना अमा लाक्लबा कांदा मसिगी फत्तबा हाइनबिसि यामना थुना थादोकलनी इंडिया की माइ पाकपा टीम अमा सेम ngamlaba कांदा अइन सोइदना थादोकनी मसिगी मिकुप सिदा फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट अंजन्ना कॉल तौरुक्तुन हारी रहीम नंगी सजेशन दु फेडरेशन ने एक्सेप्ट तौरे अदुना हौजिक्ति नंगना इंडिया की टीम फजबा अमा सेमो असुमना हारकपदगी रहीम नुंगाइबा आसा अमगा लोइनना मालेमगी तोंगान तोंगानबा लेबाक कयागा लंबा तौबा ngamba इंडिया की फुटबॉल टीम अमा सेमनबगीदमक अफबा प्लेयर खर थीबा लाखी अहानबदा सेकुंद्राबाद लाकपदा तुलसीदास बलराम कौबा सानरोय अमना लंबीद फुटबॉल काउ काउदुना लाकपदो रहीम न उरमी मसिदगी हाइरबा सानरोय असिगी हाइसिंगबा करिगुंबा खर उबदगी इंडिया टीम द साननबगी अयाबा अदु पिरमी अदुगा रहीमना तुलसीदास बलराम हाइरबा सानरोय असिदा हाइ नंगना सानबदई उरे नंग याम फजना सानै अदुबो नंगोंद स्टेमिना खर वाले मसिदा सानरोय असिना हारि मसिगी साइसिगा बिस्कुट सि खक्तंग चारगा नुमित अमा सानबा ngami असुमना लाकपना मथंगदा अमुक कलकत्ता की फुटबॉल सानफम अमदा लाक्तुना मैच अमा येंगी मदुदा पीके कौबा यामना निंगथीजन सानबा प्लेयर अमा यौरमबदगी कोच रहीमना पीके दा हारि शॉट अमा कौबा मतमदा गोल अमा खक्तंग स्कोर तौबा ngami अदुगा गोल अनि स्कोर तौनबगीदमक नंग शॉट अनि काउननब होनो फरे आई वाहाइगे खुमो रेगुलर प्लेयर अमा ओरमबदगी एक्सपर्ट प्लेयर अमा ओइरकनब होनबदा करी करी दरकार ओइ मसिदा पीके न खुमलई टैलेंट मथौ ताइ सर कोच रहीम न अमो हारि मिपुंग खुदिंगमक लोइना टैलेंट लैब ngamoi करिगुंबा लैरगदि टैलेंट न नंगोंदा मतेंग पांगब खक्तनी अदुगा फोकस हाइबसि मथौ ताइ नंग इंडिया टीम द सानब पामरा पामि सर अदु ओरगदि नंग फोकस तौब मथौ ताइ असुमना मथंगदा अमुक पंजाब ता मैच सानफम द लाई मफम सिदा लेरंबा कोच अमना रहीम दा हंगलई रहीम करिनो अदुक मन येंगलिदुबो रहीम ना हारि रविंदर जी पोजीशन अमा हेक्तदा सानबा ngamba प्लेयर खरा आई येंगबा लाकपने डिफेंडर दा लेरसु अटैक तौब ngamba स्ट्राइकर दा लेरगसु डिफेंड तौब ngamba गेम मदुबो हेक्ता मथक मखा ओलगा नै खाइबा ngamba प्लेयर असुमना केरला न चिंगबा अतोपा तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदगी प्लेयर खर खनगतुना कोच रहीमना इंडिया की प्लेयर सिंगी पोजीशन सेम बाहुई इंडिया टीम द सानगदबा खनगतलब प्लेयर सिंगदुदी डिफेंस लेगदब सिंग एसके अजीजुद्दीन एसए लतीफ अहमद हुसैन मिडफील्ड सानगदब सिंग एम कंपेस एसए सलाम निखिल नंदी अमदी नूर मोहम्मद फॉरवर्ड लाइनअप द लेगदब सिंग प्रदीप कुमार बैनर्जी नेबिल डी सूजा तुलसीदास बलराम अदुगा गोलकीपर ना पीटर थंगरास इकोई कोइदना 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक्स ता सरुक यानबगीदमक सेम साबल लोइरबा इंडिया फुटबॉल टीम फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया अमदी गवर्नमेंट की तोंगान तोंगान बमचुन चटप मियोइसिंग पुन्न सखंग माइखंग ननबा अमदी फोटो सेशन की थौरम अमा पांगथोकले थौरम असि यावबु लाकपा जर्नलिस्ट मिस्टर रोइना कोच रहीमदा यामना करेमनना वही खर हाइरमी हाइबो वही सी
अतई नते 1952 की हेलसिंकी ओलंपिक्स ता योगोस्लेविया की मखुता इंडिया न 10-1 दा यामना साथी न माइथिब नंकिबगी मदुगी पाउदुना पाउसे योनबदा सेंदोंग यामना लई ओइरोइदब सानारोइ खर खनगतलगा ओलंपिक्स याहुल्ली हाइदुना उसितब मोंग मतौ उलमी उसित थोइदब वाहै सिदा रहीम नाहरी मिस्टर रॉय अदोम रॉक एंड रोल हाइबसि ताबिरब्रा एल्विस प्रेस्ली कौबा अनौबा आर्टिस्ट अमा लई इकुई कुइदना माबु मियामना मागी म्यूजिक की स्टाइल से क्रिटिसाइज तौई मदुदा महाकना करी हाइकी खंगब्रा नंगना वाखल तादना खंगदना अतोपदा क्रिटिसाइज तौगनो मियोइदुना चलिबा लंबीदुदा नंगना कैदौनुंगदा चलुबा नते हाइबदी नंगोंदा करिगुंबा नॉलेज अमता लैतना मी अतोपना तौरिबा थाबक्तुगी मरमदा वा nganglुनो वाहिसि हाइरमनगा रहीम फोटो सेशन गिदमक चटकी अदुगा मिस्टर रॉय नदी कोच रहीमबो यक्नबो ओइना खंदुना लेहवी असुमना कोच रहीम इंडिया फुटबॉल टीम गा हराउ तयामना फोटो सेशन पांगथोक्लदुना ओलंपिक्स की दमक सेम साधुन लेरमी अदुगा मथंगी सिंदना 1956 की मेलबोर्न ओलंपिक्स हौबो नमिनी अदुगा मसिगी गेम मसिनसु टेलीविजन दा अहानबा संदोकपा गेम ओइगदौरिबनी अनि सुब मैच असिदा हौजिक युम्बु ओइरिबा टीम ऑस्ट्रेलिया गा इंडिया गा सानगदौरिबनी मैच असि मिडेंग ताननबगिदमक्ता हौजिक ऑस्ट्रेलिया अमदी इंडिया की मसिंग यामलबा मिसिंगना इकोई कोइना फमली अदुगा मैच असिगी कमेंटरी ताननबगिदमक्ता मफम कयादसु मसिंग यामलबा मियोइ कयाना रेडियो सेट ममांगदा फमदुना लैनख्रे ngayhakki matungda hauzik match asi haunabagidamag Australia team amadi India team gi player sing field da thoknaba hauraknai thoglakpagi lambi da Australia team gi player amana India team gi player amada yamna hanthana yengduna khongup mari ki halami aduga makhoi ani ahumna karemna dun noknarami India gi player adunadi karisu thoidokpa khaludana yamna chomna khanduna khongup mari adu kibirubani asumna tawbana मेकुप खरगे तुंगदा हौसिक मैच असि हौरे मैच असि हौजिनबा इकोई कुइदब मिनट खरदा इंडिया न गोल अमा चनसिले मसिदगी अमुक यामना थुना बॉल हौरुदुना ऑस्ट्रेलिया टीम की अकनब अटैक हौरक्लदुना इंडिया की बॉक्स तमना अकनब साफुग लोइनदुना कौसलखि सोइदना गोल द ओंथोक्लगदबा ऑस्ट्रेलिया की बॉल की अकनब साफु असि हाई सिंगलब इंडिया टीम की गोलकीपर थंग्रासना यामना इराई लाइना ngaukthokladuna aremba kick ama ohenki match asigi minute 10 ga second khara chatpada india na amu krak krak laksinduna ani subu goal onthokpa ngamki asumna india team na leptana lakchartuna mathang mathang chansilakpa goal na india gi makhutta australia yamna chauna sathina maithi bananki adum oinamak india gi team su olympics asida mari subu position da lehuki अदुगा सेन चेंज तौदुना नाकल अमदना फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की मेंबर अम ओरिबा शुभंकर अमदी जर्नलिस्ट रोय चौधरी वाता नरमी तानरिबा वा असि अतै हिरमदनते इंडिया टीम की कोच रहीम सी मखोइन मतम पुमनमक्ता यक्नबगुम खले मरम मदुना इंडिया न याउरबा ओलंपिक्स अमदी नेशनल गेम्स न चिंगबसिंगदा इंडिया सी मतम पुमनमक्ता माइथिब नंग हाइबसी मखोइ की मंगलानी इंडिया की टीम ना हंजन हंजन माइथिब नंगलबदी मराल पिसिंदुना कोच रहीमबु सिंदोक्तुना अतोप इंडिया की कोच अम हापा याननबगिदमा मसिगा लोइनना मथंगी तामददी फुटबॉल फेडरेशन की प्रेसिडेंसी शुभंकरना ओइननबगी प्लान सु तौनरमी शुभंकर अमदी मिस्टर रॉय मखोइ अनिसी वाखलोन मोड यामना चानाजबा फटखिद्रब मियोसिंग हाइबदु ओइरमी मथंगी सिंद उलकलिबसी हैदराबादता रहीम की युमदनी रहीम की मचानुपा हकीम सी ममा सैना नदी IIT तमंदुना इंजीनियर अमा ओहिनब पामी मरमदुना लाइरिक कन्न होनौ हाइरमी ममा की वाहिसिदा हकीमना मपा रहीमदा पपा आइदी फुल टाइम फुटबॉल सानब मियोइ अमा ओइब पामी फुटबॉल सानगे हाइना हारि मसिदा रहीमना होय सानौ हाइना पाखुम पीबदा रहीम की नुपी सैनाना यामना सौरमी मरमदी मचानुपा हकीम सी फुटबॉल सानब मियोइ अमा ओहिनब पामदे इंजीनियर अमा ओहिनब पामबना हिरमसगी मतंगदसु रहीम दमागी नुपीना यामना सौरमी मचाना फुटबॉल सानगे हाइरकपदा सानौ हाइना अयाब पीखिबगिदमक अदुबो
कोना थंगददी मचागी अपाम अदुना हेनमन खिबना फुटबॉल थादोक ngamloi hairappadagi football sanabagi lambi sida sangsin bahawan ki mathangda mayamna ubiribasina 1958 sahi sigi Kolkata da pangthokpa national championship ni hariba game asida Bengal amadi Hyderabad ni hauzik sanaribase first half fawadi Bengal na goal ani score tawduna yamna lakcharami adubo half matungdadi Hyderabad na giri taksin bahorki Hyderabad team da yauriba coach Rahimgi machanapa Hakim na Bengal gi goal force da mathang kausinduna goal onthokduna Hyderabad na Bengal bo maithiba pirami Bengal gi team na maithiba nangjarabasu team asida yauriba striker Chuni haidiba player asidi yamna haisingo player ama oibana coach Rahim na lakadoriba chahi 1960 gi Olympics da India gi team da yahonnabagi damak Bengal gi coach asida haijarami coach asinasu Rahim gi wafam asi harau yarami asumna chahi khara haukibana India gi football team na Olympics saruk yanabagi damak Kolkata da national football camp pangthokni hairiba national football camp asida 1960 gi Olympics ki damak India team da nauna yaurakpa magi machanupa Hakim yauna anoba player kharagi ming palaktuna coach Rahim na player sing da hari akhoi gi anoba player sing si sakhangno Chandrasekhar ji sir Jarnail Singh ji sir Franco ji sir Yusuf Khan ji sir Ram Bahadur ji sir Arun Ghosh ji sir aduga Chuni Goswami ji sir nakoi khudingmaki asonba jaga amadi nakoi na haisingba pangal singdu nakoi khudingmak amana amagi loina khangdokno nakoi na sanaminariba team gi player singduna amana amagi asonbadu khangnaraga sanaragadi sanariba team du mapangal kanba team am oigadoribani ningsinggadaba amana nangi haisingba pangal duna team dubu mateng pangba ngamdrabadi nangi haisingba pangal adu arembo oigadoribani aikoina mai pakpa team ama semnaba honaribasi nakoi khaktangi natraga ai khaktangi nati masi leibak sigi team ni masi India gi team ni aina nakoida hanjan remind tawgi mathok ta de haina khali madudi masigi Rome Olympics asigi damakta malemgi khwaidagi fava team 13 na sem saduna nakoi bu ngaidun leiribani maramasina nakoi da leiriba nakoi gi haisingu singdu matik chadri aduna malemgi lebak singa lamba tawbada ngamloi haina chingnaba leiragadi hausi khudak asidagi team se thadok laga chakhiba yani asumna coach Rahim na wahai sing se haiduna makhoi team ani khaidok na duna practice taholi maduda khara sonba player ama yaubudagi Rahim na kausinduna hai game sida nang khara sorry sir nangi bawadi kamdore lung cancer were sir nangi bawasi nare haiba khangnabani na India gi damakta nangi best level da nang sanabang ngamkhidra hoi nangmani sir Rome Olympics asida India gi damakta sanaba chatpada ai gi ipana ayaba pidra fawada ai sanagani sir ai ne hek ngamba changda ai sanagani sir asumna wari ngai hek sanarba matungda amuk makata na coach Rahim masamak sanaba yausinduna Rome Olympics ki damak practice asi amuk maka satharami coach Rahim gi haisingba performance asida India team gi player sing angakpa oinarami coach Rahim football masana da yamna haisingba India gi damak masak thokpa team ama semnabagi manglanda oijaba pumba thadoktuna thawa yauna honajariba misak amani adum oinamak coach Rahim gi khwaidagi angakpa mahaki phattaba hainabi ama hairagadi matam pumnamakta yamna toina makhu sijanabagi hainabi sini yumda leirabasu football practice tawfam field da oirabasu mafam ama hekta da leiba matamda maikhu sijannadrabadi hainadaba misak ama oirami masini mangonda yauba phattaba hainabi ama hairagadi mahaki maikhu toina sijanabagi fatraba hainabi sin maram oiraga coach Rahim karigumba matamda lok khuba haurakle masina maram oiraga mahaki tungi punsida kari karamba khudong thiba ama lakadage haibadu haiba ngamdri filmsi loiba fawba adumak miteng tamina khisi asumna practice ke sin asigi matungda 1960 gi Rome Olympics haudokpagi sin ulai India amasung France ani gi yamna interesting oiraba game amani haujik sanaribase sanariba team ani si amana amadagi thoidokna tadaba team sing oibana amana amabu yamna irai laina lakchabadumadi ngamlamde nakal animaki
amana amabu henjinba ngamnadabasina match asigi 88 suba minute fawbada goal amata chanba ngamnadri friends su taraiba team amanate aduga India gi team su atopana taraini hekta lakchaba yaba team amadinate hojik chathariba friends amadi India gi match asida nakal animakna karigumba goal amata chanaba ngamnadana draw oiba taragasu India di Olympics asigi mapanda thoki gadoribani maramdi mamangi match ta Hungary gi makuta India si ani amada maithiba nankibana point table gi matung ina France na India gi mathakta hojik lairi match loiramda gi pungja asidana amuk hena team animak giri takhat araklai match loigadaba matam subnatangi minute amakhakta ngairaba matam haibadi 89 suba minute ta India gi team na France ki goal force tamna akan basapu ga loina na tobu attack ta India na goal ama chanduna match asigi ahan score hangdoki hojik fawda lairiba nakal ani gi score gi phibam si India 1 aduga France 0 aduga yamna thunamak ball hauduna match asigi aruba minute ta France ta amuk goal ama chanduna match asi losinki match asi da draw oibana mikup sidagi India gi team 1960 gi Rome Olympics asidagi mapan thokpa taki maramdi hanana France na India dagi point henduna leibana India gi team na ningamdana mapi tana fel asida kutum suduna chakna khangli mikup sida maikai marida ikoi na phamliba match asibu yengkeba teliba miyam aduna khubak khuduna ahuba khonjelda well play India haibu kholauna amatto oina laurki miyamgi pukning thogat pibu matau sida Olympics asida maithiba nanglaba India gi teamna ikang khangaudana mai pakpagum nungai bu phorki ta singbagidi Rome Olympics asigi ngasi sanakiba France amadi India gi match asida India gi team thoidokna singthaningai oina yamna ningthi jana sanaki ngasigi match asigi oina di France ki makuta India maithiba nangdi goal amamam chanaduna draw oiki mamangi match amada India gi team point khara nemhaubana Olympics asidagi mapan thokpa takibani masi pumnamaksi ayengba singna loina khangi asumna Olympics tagi India gi team mapan thoklaktuna halaknaba matung India gi football federation gi mifam ama coach Rahim yauna famlami mifam asi handak India na Rome Olympics ta maithi hobagi matangdani maithi ba sida football federation gi member ama oiriba Subhankar di yamna haraudami maramdi hanadagi journalist Roy Chowdhury ga sinabagi matung ina handak India gi team na maithi ribasi coach Rahim na maithi hanbani haina Rahim da taisinaduna coach Rahim bu sindokpu yaragani khanduna haraudami aduga Rahim da karem kathaina bo hai mayam ama hari maduda coach Rahim na khumlai Mr. Subhankar score line da amuktang yengbiyo France fawbada aikhoina draw oikibani 1956 ta sanabadagi di handaki sine yamna fajana sanaki aikhoina utkiba performance tu urga FIFA gi president aikhoida Virgin of Asia haina kokibani anjan aibu thajabiyo masi Indian football gi golden era gi ahubani aikhoi gi player sing yamna ningthi jana sanari masida Subhankar na hari Rahim sahab sanaba fajaraga maithi badudi sanaba fajadana mai pakpaduna hena pai Subhankar gi wahai sida mating pangsilaktuna atai federation gi member sing dusu Rahim da karemnaba mabu yaning taba sindok ningbagi wangang ngang bahori masida coach Rahim na hari Mr. Anjan ikoi kuidana chahi ani leiraga lakadaba Asian Games tadi India gi team si yamna phajana hanadagi hena sanaba ngamgani makoida leiriba performance sing si Asian team gi orkadi yamna matik charbani aingonda chahi mari khak darkar oi chahi ani amana Asian Games ki aduga atopa chahi ani amana Olympics ki Subhankar na haugatun hari aikhoina nangonda matam mayam ama pikre adubo amukta mai pakpadi ngamkidre aduna team si hiena phanabagidamukta coach sindokpadai wafam sida coach Rahim gi wakhalon ningthina khangbiba federation gi president Anjan nadi yaning tabu matau ulai makha tana hojiksu coach Rahim bu India team gi coach adumak oheningli mahak nadi tasengbagidi coach Rahim araiba coach amadinati
Hana leiramba fivamdudagi India football team si nauna semgalakpu oibana malemgi power balibak singa thengnabada atenba matamgi manung sidadi awaba khara mayuknabani. Coach Rahimgi maikaidagidi pukchel sengna thawai hakchang yauna oijaba pumba thadoktuna India gi mai pakpa team ama semgatpagi manglanda magi haijaba techniques singadu magi team da tambiduna yamna kanna wana honajariba masana asida thoidokna haisingba coach amani. Federation ki President Anjan ki wafam amata tadana Subhankarna makha tari. Rahim sahab, karigino aduk yamna na thamoi soglibadi. Haukiba chahi Nepal sida afaba result amata lakhidre. Aduga haujik nangna karigi warino. Nang resign tawgadabani. Wafam asida Anjan amukasu yaning tabu matau ulai. Anjan ki wafam thatuna Subhankarna makha tari. Please, democracy lay. Aduna aina mangonda aigi opinion na force tawbagi aigi right leite. Coach Rahim bu sindok pambasing khud amukta thangkat piyo. Asumna haibadagi Anjan natana atopa federation gi member khudikmak loine khud thangalaki. Mikup sigi Coach Rahim gi sakfam mawong matau makna khong thangdokba hobagi sensi uba matamda ayengba khudikmaki thamoi soktaba yauroi. Soidana milu pirang ihogani. Matam sangna asuk wana honajarkuna India gi temna phawraba malem gi leibak kaya ga lamba tawbada ka hena nopaktraba mai pakpagi lambida changsilaklaba mikupsida khangu thakta magi manglan pomba aremba tahan piki. India temna mai pakpa haiba magi manglan asi mangphawna dringai matam pumbagi oina India temgi coach oibadagi toklani khanbada Coach Rahim milu pirang ihona kham thengna thamoi sokpa makai football federation gi office asidagi hainingda thangningda na thangba maki atappa khongthang adu thangdokpa horaki. Mikup sigi thamoi sokpa siga matam sangna Rahim na matam ayambada magi hainabi ama oina maikho sizinnarakpaduna maram oiraga mikup sidana amukka hena Rahim gi hakchang gi phibam ka hena Soksin bahurakle. Yamna wana lok khuduna Rahim tap pakong thangda thangdorai. Aduga masigi matangda numit kharani lairaga hospital da laktuna doctor tanaduna tongan ba haksang gi test kaya tawduna yengthoki. Tawkiba tongan ba test singdu gi result singdu yenglaga doctor na Rahim da hari. Test result singdu madulai. Nangisi lung cancer ni. Mikupsina Rahim gi hanagi ningba kaibagi matakta hena ningba kaiba khwaidagi thamoi sokpa haibadu oiki. Adubo wana pomnamak khangchenduna taraktana bu honariba piroina ba miluduga loinana Rahim na doctor da thongna leiba saduna tapna hangnai. Aingonda aigi hingnabagi matam kayam leiri doctor. Madu exact oina aina haibadi ngamdi. Adubo nangi hakchangdu khara makai phagatnaba nangi chainadu khara makai koknaba ai hida khara ige. Aina sunongonda hana mamangda haikibaduni nangi lokhuba haksangi phibamsi khara phanaba maikhu sizinarano haidana. Doctor na asumna hiring sida Rahim gi phataba hainabiduna maram oiraga matang sidasu maikhu sizinagi tawri. Masida doctor na makha tan hari. Rahim sahab masigi phataba hainabisina masigi layong si ohelakpani. Asumna doctor na hidak iduna ani subaning bakay bagitangkak amu mayuk na duna Rahim hospital dagi thoglaki. India gi coach oibadagi mabu sindorakpagi awaba ama mayuk na ringay lung cancer nare tabada Rahim gi wakhal angaw baga pangkak oikre. Nung kana chuba marak asida satin su amatu yaudana masada chotkani haibu fawu khandana ningaidana khong thangduna yum tamna halaki. Pau singsi tabada Rahim gi nupi su aduki matik ningba kaiba haibatu oiki. Masida Rahim na magi nupi da hari oiningbu oirabasu hojikti aigi lemhoribu punsi matek kharasi isa singamadi nanga loinaraga hinglaga matam hokibado ai pami. Rahim matam kharadi yumda tawphum khangdana wakhal phumbang nana wana leli. Asumna
nongma nongma hokibana rahimgi haksangi phibamsu ka hena soksilaki lok khubagi chang yamne hengalatuna I yawba horakle rahimgi magi imungi misingda magi haksang soksilakpa matausi yariba makai khangandanaba kanna honajai adubu nongmadi magi nupina rahim si lok khubada I yawre haibasi khangki mikup sidana hena magi nupi su thamoi sokhi maramdi asibu kauba mahakna magi nungsibabu mafamdagi yamna thunamak munduna pukragani haibasi magi nupi su khangni adubu asomdana anauba tam ama laktuna football federation gi anauba president su subhankarna oikre haujikti anjanna oidre masigi pawasi pawseda rahimna su thengnare adubo rahim haujiksu magi fataba hainabi maikhu sizinaba simadi lepa kauba leite rahim football dagi matam pumbagi oina lapthoklage khanduna ningthina sem saduna mafam chana chana thamlamba mana coach oiringai gi football ga mari leinaba che changsing ningsing khudam singdu mafam amada punna paisinduna rahimna thamki mafam chana thamlamba polam singasi udabadagi rahim gi nupi na koithi thiba horakpada rahim na paisinduna mafam amada thamlambadu uri mayamdugi marakta koithi thiduna ama lokatlaga rahim na coach oiringai gi sakpham singdu magi nupi na nungsi na pen na yengjai magi mapuroiba rahim na thawai hakchang yauna khwaidagi pamjaba football masana dagi matam pumbagi lapthoklani magi nupabu ikui kuidana asiba kauba mahaktuna mafamdagi munbi khrani magi nupa rahimna India football team gi coach oiringi gi matamsi amuk khana laklaroi khanbada khangamdana phajinba ngamda khonjal thokna hikna kaplei adubo pomnamak phajinduna magi nungaitaba maithonggi sakpamsi khara khajik manghanna honabada isingna chamthoktuna magi mapuroiba rahimda thawna pinana honari rahimna tawfam khangdana awabu wakhalga loinaduna numit chupa ama wana lenbasina amukka hena magi mapuroibagi anabasida mateng pangsinduna hena punsi tenba tare khanduna magi nungaitabu wakhaldu kharadu oirabasu kaukthokpa ngamnanabagi pandamda magi mapuroiba rahimda thawna piba yaba wahi kaya haiba haurai kari tawrino rahimna hiblambadagi hawgalaktuna hari kaisu tawde magi nupina amuk makha tarai nate aina hangbadi nangna yumsida leirisi kari tawraga leirino haibani rahimna khumlai nanga loinana punsi lelibani rahimgi paukhumsida apenba oidabadagi magi nupina amuk hairi madugi nungaibado aingonda phauti amuk hana khalaga aigi wahangsigi paukhum piro rahimna karimta khumlaktabasida magi nupina adumak makha tari siba ngairiba natra nangna aigi yumsida lakraga siba ngairga leiri masi aigi yumni aigi family ga punna hingliba yumni aigi yumsidi hingnanabagini sinanabagi nate rahimna adudi ai kari tawraga layu haibano magi nupina khumlai sor holaga masigi layasina nangbu ningbu kaihanba maithihanba nate nangna sana maithihanjabani maramdi nangi manglando achumba lambida ta sengna mangfaunanaba nangna honade nang khaktani nangi manglan pandamdo phangnanaba mamal piduna lainanaba honadrise imungsid leiriba aikhoi khudingmaknadi nangi pamjaba manglan pandam adu phangnanaba paisa thadaduna honari nangi asaduna mai pakpadu aikhoi khudingmakki apambani yumsida oidaba ngang siba ngairiga leibagi muhta chalo aduga nangi manglandu mangfaunanaba honaruso aduga nangna taibang paldagi thadoklaba matungda nangi thawaina ingna chikna nungaina potharuso magi nupina hairakliba wahisingsi artha rahimna khangdaba nate rahimgi hona jaman magi wakhalonbu khangbidaba federation gi member singna coach oibadagi sindok piraklaba matung ikui kuidana lung cancer na amuk nare khanglakpa mikupta rahimgi punsida hena chaina piduna siba ngairba rahimgi punsida magi nupigi machin thawraba wahissingsina khanghaudana hingbagi mayol chonghlaktuna hotnaningbagi pangal thawna ama hablaki masidagi rahim thinthadana mathanggi numita football federation gi office ta federation gi member sing unabalaki haujikti
Anjan President Oidre. Anjan gi Mahuta Subhankar Oina President Oire. Rahim na lakpumatam sida President Subhankar Galoinana member Karaga Acha Athak Tauduna Harau Tayamba Nungaibu Funduk Naduna Lerami. Rahim na Makoibu Unabalakli Haibagi Pausi Kanglavu Faubuda Ngai Hello Haiduna Yam na Toksadana Rahim Bumapanda Ngai Helagatamki. Yam na Kuina Numit Taraba Fauba Federation Ga Wari Amuktang Sanabu Panglabadi Haiduna Wan Ngaibasu Unabagi Ayaba Bibi Raktana Kona Tang the Toglak Laga Yam Usit Toidana Ngasai Makai Mapanda Wan Ngaibada Himbo Una Usinadana Makoi Wari Sanaraga Adumak Chatki Masidagi Upai Laitana Rahim Numidangi Matam Sida Hanagi Federation President Oiramba Anjangi Yum Dalaki Aduga Faminaduna Anjanda Rahim Wari Sabahori Anjan Lakadoriba Asian Games Sida Ayamukana Team course oiba pami Anjan na kumlai Madu aigi kutalayram lagadi Hanadagi adum Nang na team gi course ohilam gani Adubo Anjan Karigumba Tauba yaba kharadi taubiyo Aingonda Nangi laman ama tonsilagadabani Upay ma tauraga Masigi responsibility se Ay amuk hana lawba pami Rahim Madugi thabak tumadi Oithoroi Aingonda siyang namuk tayo Kari layrage Anjan Aingonda Matam yamna laytre Kari Kaino Matam yamna laytre Haide Ay Lung cancer nare Anjan Rahim gi wasi tabada Anjan su Aduki matik nungairamdi Angak pa mo oirami Rahim na makatari Adubo Ay gi lalong di Siyam saraga layre Formation amasung One touch pass Adubo Masigi formation si Sense tawrakani Anjan Aikogi timna Kayamuk yamna Ningthijana sanabagi Kayamuk phagatnabagi haibido Nang khanglamloi Rahim gi wahising se tabada Anjan Wakal yamna nungairamdi Ngasisu Anjan na Rahimbu Adumak thajabaga loinana Nungsiri Rahimbu mana Nungsi haiduna Ma matom khaktana Rahimbu kos ohenbadi Yakidabana Upay laikidabani Adubo Panayamna Ma khaktana ngamdrabasu Rahimsi Lung cancer na nare haidabanina Ikoi kuidana Aikhoigi iraktagi Taibang palsi thadoktuna Soidana Satkrani khanbada Mahakna pamjaribasi Thunghaninglei Asian Games sida Magi aroiba laibak Yengjarasanu khalaklei Aduna Ikai iki pumnamak thadoktuna Aroiba oina Rahimbu Amuk khana Coach oihannaba Federation da Haizaraga yenglage khalaklei Maram maduna Mathangi numitta Rahim amadi Anjan Federation gi office ta lai Mafam sida hausik Rahim gi mahutta India gi anoba coach ka loinana Federation gi member sing Asa athak ka loinana Harau tayamna leiramli Anjana Rahimbu Chawkri piduna famna na bhai Rahim su Chawkri aduda Hek famgi tawbaga Subhankarna Chawkri da famganu Aigi mangda adum lepaga layu haina Yamna usitabagi matawda hari Aduga Chawkri duna Anjan oina famale Rahimbu lefanduna thamba matawsi Anjan di Yamna nungaiti Adubo nungaitrabasu Mana Federation gi Authority oidribanina President Subhankarna Hairakpa wafamdu Yanintrabasu Adumak khangba tabani Subhankarna India team gi Anoba coach adu Rahim da masak taktuna Yamna thausadaba Mawong matawda hari Mr. Rahim Masi Aikoi gi India football team gi Anoba coach ni Mr. Tavan Bose Adu nang kaidawraba Kari hainingba Nangi hainingba daro Hairone Rahim na hari Ai Indian national team gi coach oiba pami Kari Coach haiba Aikoi gi di coach ama hanana leirena Aina sunangwanda hausikta masak taidudi Hanagi atopa coach ama leina Kaidawino aikoina nangbu coach oina mukhandoisibo Masida Anjanna Rahimbu support tawduna wa makhatari Asian Games ta Aikoina champion oinabagidamaktani Masi khakta sunate Magi guidance makada national team gi performance ke record hausik fawbagi leitri Masida sunate Mana India thadokraba matungda Asia da aikoi gi record si pumloi loirmani Magi makada
Indiana international match nipan sanakre maram singsina ngasisu magi right lay aina khangi madudi Rahim Sapsi Federation ki wa yamna tabu misakni karigino hairagadi Indian football team na hena sanabu fagatnaba maram sikhaktada ahenbu wakhal khanba misaksi ma khaktani aduna amuktangdi chance amakhaktang pisi mayam khut amtang thangat piyo aigi apambu opinion na nakhoi mayambu force tawnana bu hona banati democracy oina decision lobu pami asumna anjan gi kakninga yaudrba wahai singsi taraga federation gi members singsi wakhal tapna khantharakpada rahimbu nungsiba phauruktuna anoba coach ne hairiba misak asi phaubu yauna rahimbu amuk hana coach ohenba pambadagi Subhankar natana atopa federation gi member khudingma khut thangatuna rahimbu yaningba matau ulai matau sida Subhankar angakpa amagloinana upai amata leitana sauningna rahim dhari aduga karigumba nangna game sida maithi alagadi kamdoba rahim na khumlei karigumba ai team na maithi ragadi aina amuk hanha team amata da coach oiroi asumna rahim gi wasak amagloinana mahaki punsigi yamna chirabu matam sida magi aroiba laibak lepna naba matam sangna mana mangjarpa manglan adu mangphauna ba ngamnanaba atenba matam kharagi oina amuk hana India football team gi coach oiki nakal amadana masigi pausi tabada rahimbu India team gi coach amuk an oheliba karigino matam sangna chahi mapal gi mamangdagi aikoina mabu India team gi coach ohenbadagi tanthoknanaba yamna wana honaraklaga mabu tanthoknaba mikupsida karigi amuk hana India team gi coach ohelibano haiduna Roy Chowdhury na Subhankar da yamna sauna chairami aduga since change tawraduna ulaklibasi 1962 Hyderabad tani mafam asid leiribasi Asian Games chathanabagi practice kidamakni India team gi football camp asida players singsi yamna harawnarami masigi maramdi rahimna India team gi coach amukhana oiragani haiba pausi tabadani asumna haraun leiringai sida coach rahim changtun hari game sida lai haiduna hektana khoi India gi damak sanari haina lobu yadri karigum na khoi ne Asian Games ta chatpa pamlagadi nakhoi gi performance ki level do hena improve ohin batai mafam sida leiriba nakhoi gi marak sida Olympian khara yaure aduga khara amana anobani aduba ingondadi nakhoi khudingmak chap mane hayeng amuk thengnarasi asumna hairamlaga rahim ka asidagi thoki mathangi nonganba ayuktagi hauraga Asian Games kidamak coach rahim gi makhada hanadagi hena tongan ba technique kayaga loinana akanba training sathaba haure lung cancer mayuk nadun hingliba rahim gi haksang gi phibam su nongma gi soksilakpa lepti asumna training gi sinasi loidaduna 1962 gi Asian Games si sathanabagi matangda press conference ama Delhi gi National Stadium da pangthokli tongan ba press media gi myo singna federation gi president da hanglakpa wahang gi paukhum president na piringa mikup sida wafam mapung phana phongdoktringai da mikup sida phone ama lai haiduna Subhankar kauthokki Subhankar na press conference asidagi thokringai sida journalist Roy Chowdhury na Rahim da hari Mr. Rahim nangi team na Jakarta da pangthokadaba Asian Games chalaroi haiba pausi tabada nang kari phauge wahang se hanglakpada Rahim pungak ngaki hanglakni bu hangsiga press conference si loidringai sida makhoi masal ngasaidagi lona karigumba khara hainabagi mami ama urakpaduga ikhang khangaudana federation gi president na thokkibaduga pumnamaksi yengluraga rahimna chingnaba ama phaurtuna press conference asidagi mahaksu thonglaktuna Subhankar gi manakta changsilaktuna hanglai kari tobu yauraki Subhankar babu aisu kangdi finance ministry na India ki team si Asian Games ki sanaba thararoi haina lepkhare kari finance ministry kari gino adudi mana ingonda thoidokpa karimta hairakti kari no hairidubo mana karimta hairaktargasu nangna maramdu hangnana bhona dabra Rahim sa aise football federation ki president ne ai khoi gi leibak apunba sigi oina India gi aina president oibanati finance minister di Monarji Desai da aina finance minister Monarji Desai da asumna Subhankar gi wafum masilo sindringai da Roy Chowdhury thoglaktuna paukhum pirai leibak si
foreign exchange ki yamna shortage oiba problem ama mayoknari. Mr. Rahim, maram asina finance ministry na phirep si laurakpani. Ngarang si aingonda magi phone ama lai. Leibak sigi top sports journalist ama oina makhoina aingodagi khangba pamba si kamdongna contingency hantahangani haibasini. Maduda aina suggest tawkibasi mai fakpagi medal laurakpagi scope laitaba sports kara lautho haiduna aina suggest tawkibani. Adubu makhoina haraglisi sports apunmagi oina lauthok tabida player khara oina lauthokpa hantahanbanadi mateng oiroidra harki. Madudagi aina makhoida hairisi football sima lautho maramdi football gi team sina mai pakpagi medal amata laurakani haibasi aikhoida expectation amata tawde. Aduga football lauthokpasina chaurakpa miyoi kunithoi mukki arembada chatki kadoriba expense kanbada mating panggadoribani. Mr. Roy gi wafam si tarb matungda coach Rahimna piroina ba mitluga loinana asaw matawd hari. Karigino aduk yamna aikhoida yengthiribase naha oiriba sanaroi kunna leibak sigi football da achuba mating tawraga lagli. Aduga masigi khutung sabasibu nangna makhoidagi lauthokpa. Rahim gi wafam asi hairba matung Mr. Roy na India gi football team asida yamna usitaba mataw amada nakhoi halo nakhoi gi yum hanbagi journey gi paisado government pigani hain hari. Wahai sida team player journal singna asaw matawda Roy gi manakta changsilai. Adubo coach Rahimna khut thangatuna khamlai. Aduga team player sing asida hari aina mafam asida amu halaklaga lakti fawbadi nakhoi kanamata mafam amata da chalamba yaroi. Mafam sida adumak leiramgadabani. Wafam si hairam laga Rahim Delhi da finance ministry unabalaki. Tasengbagidi fatraba journalist Roy Chowdhury amati federation gi president Subankar makhoi ani manaduna coach Rahim bo namthanaba honabada Asian Games ta India gi football team asisu atamnana thadanaba honaribani. Asumna hausik coach Rahim Delhi da finance ministry gi office ta thonglari. Yamna kuina famduna ngairbu matung finance minister gi fie tholutuna Rahim dahari. Mr. Rahim, nangna mafam sida lakibasi karigino haibasi ai khangi. Finance ministry na final decision laukre. Aduga minister so hausi busy ori. Hausik mago unaba yaroi. Rahim na amuk hari. Ai punsi se Indian football da kathokrabani. Adhomna ibo minute manga dangdi unabagi tanjadu pibiba yai. Rahim na kanna haijabadagi finance ministry ka unabagi ayabadu piraduna minister na hari. Rahim sa aina kaisu tawba ngamdi. Karigino hairagadi aikhoi gi contingency pighanba pami. Aduga aikhoina khanabada mai pakpagi oithokpasu minister gi wafam se loisindringaida minister na hairakadoribu wafam si khangbadagi Rahim na marak thatun hari. Minister sa aikhoy gi players sing asi tasing yamna kan honari. Aduga aina thajai India na soidana sauthok jabagi tanjadu phangani. Adubo makhoi da chance amakhaktang pibibadi darkar oi. Rahim sa nangi football team do aina thaba ngamoi. Maramdi madugi khars tawnanaba aikhoi da hosik dollar yamna leite. Minister sa bureaucrats politicians amadi dignitaries kayam thabigadabano. Makhoido masing kara hantan biraga makhoido gi mahutta players sing oina thabiyo. Minister sahab masi Asian Games ni Asian Summit nati masida politicians singna karimata tawba ngamba nati masidi players sing khaktana tawba ngamgadabani. Coach Rahim gi wahai sing sida minister adu ngayak wakhal tawi aduga hanagi sinda haibadi press conference pangthokiba India gi team na lehoriba mafam Delhi gi National Stadium da amuk ulai. Mafam sida federation gi president Subankar amadi Roy Chowdhury makhoi ani nungaiba phongdokladuna noktuna wari sanarami. Makhoi na harauribagi maramdi makhoi ani gi fatraba wakhalna Rahim bu yeknabu oina khanbagi damak makhoi ani gi hai singlaba plan da India gi football team Asian Games thararoi haibagi damak harauribani. Aduga makhoi anina yamna thawoidana players singduda onsinduna amuk hari. Nakoi gi coach tu mafam sida laroi. Aduna nakoi guest house ta chango. Aduga hayeng ayu nayum da hankro.
अदुगा अमना जकार्ता एशियन गेम्स की दमक इंडिया की फुटबॉल टीम चलरोय हाइनु यावबा हयेंग अयुकी पाउसी अदुगा पाइखोको लाइबक थीबनी अदुबु मधु सोवेनर पाबगुम पाको असुम हाइदुन लेरिंगै मिकुपसिदा दिल्ली द फाइनेंस मिनिस्टर उनरुरब मतुंग कोच रहीम मफम मसिद यौसिलक्तुना चंगलई अदुगा मागी टीम प्लेयर सिंग धारी नखोई फिरोल सुरग लाक्नरब नत्रा रहीम की वहांग सिदा मखोई खरती ngakchana amana amadi yangnei maramdi India gi team si Asian Games si yawbo chattabagi phibamda housik leiribani player singa sin khumlei hoi sir aduga amuk coach rahim na makha tari nakhoi tongan mo pocket expense ti phangoi nakhoi madu manage to bangam gadra ngamgani sir government na nakhoi da mai pak to medal lawrakani haibagi asa amat tawde nakhoi mai pak pa mo oibangam gadra ngamgani sir असुमना मागी टीम प्लेयर सिंग असिदा कोच रहीमना वा हाइरब मतुंग रहीमना रोय चौधरी द ओनसिंदुना मुहारी इंडिया की टीम चलगनी अदुगा सानरगनी रहीम की वाइस से ताबदा इंडिया की टीम ना एशियन गेम्स सानब सोइदन चलनी खंगबदगी प्लेयर सिंग असि अमन अमदा कोनसिनदुना हरावब फोंदोक्सरी रोय चौधरी ना रहीमदा गुड जोक हाइन हाइरकपदा रहीमना अमुक मखा तरई करीगुम नंगना अरानब पाव फोंगलबदी नंगसी इंडिया की टॉप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अमा ओइना अदुम लेगनी खनब्रा रोय चौधरीना मधु ओइथोकलोय हाइरमलगा सुबंकरगा लोइनना चटकी मखोय चटकीबगा कोच रहीमना मागी टीम प्लेयर सिंग धारी टीम सिद यावरिबा प्लेयर खुदिमक अइना पुरगा चटपंगमलरोय सुपनगी प्लेयर तरा तरुखक अइना पुरगा चटप यागनी टीम द यावरोइदबा प्लेयर सिंग मिंगथु अइना हौजिक लाउथोरकलगनी असुमना इंडिया की टीम दा यावरोइदबा प्लेयर खरगे मिंग लाउथोरकपदा अचान मिराई नाइदना इंडिया की दमक कथोकपगा लोइनना पुक्सेल सेंगना थाबक तौरिबा कोच रहीमना मागी हेक पोक्सब मचानुपा हकीम सु खंदोकपदा यावरकी मसिदा हकीम वखल नुंगाइतन लेरमी कोच रहीमना मचानुपा हकीमबु नुंगसिबा वाही कयाना नुंगसीना थेमजिन बिरमी सिनसिगी मतुंग उलक्लिबसी 1962 सही सिगी एशियन गेम्स की दमा गेलोरा बुंग कर्नो स्टेडियम दनी इंडिया टीम की ख्वाइदगी लाइबक थीबा अमा हाइरगदी इंडिया की अहानब ओइना खनब गोलकीपर पीटर थंग्रास हाइरब प्लेयर सी एशियन गेम्स सी हौतोकलमदाई नोंगमा वाटलिङैदा प्रैक्टिस तौबदा महाकी येत थंगब खोंग असि सोखी मरम असना एशियन गेम्स असिदा सानब यावब याननबगिदमक मेडिकल एक्सपर्ट टीमना महाकबु कुपन येंगसिनदुना लायेंग सथरी ngayak yengलब मतुंगदा डॉक्टर असिन हरी मिस्टर रहीम महाकसी सानब यागने हाइबसी ऐ थाजदे महाकी मखोंगसी यामना चाउन पोमी वाहि से ताबदा इंडिया टीम की गोलकीपर असि अदुकी मते वखल नुंगाइरमदे अदुगा डॉक्टर असिना गोलकीपर असिदा अमुक ओनसिनदुन हरी आइस थोमलगा खरा पोथासी असुमना हाइरमलगा डॉक्टर असि थोकी अदुबो सानरोय असिगी थौनादी हनबा लैत्रि सोगलबसु सानबा ngंगबनी हाइरी अदुबो माकी खोंग असिदी खरा थीना सोखिबना हौजिक फावबगी ओइनदी महाक मखा ताना सानबा यावबा ngमगदर नत्रगा ngमलोइद्रा हाइबदु चपचाना खंगब ngमद्रि एशियन गेम्स असिगी मथंगी नुमिता साउथ कोरिया अमदी इंडिया की टीमगा लंबा तौनगदौरी हाइरिबा पुंगफम अदुमक हौजिक यौरक्लदुना प्लेयर सिंग फील्ड थोकनरक्ले फाइनल ओइना खनगतलबा इंडिया टीम की प्लेयर 13 सिगी मनुंगदा गोलकीपर थंग्रास्ती महाके खोंगी असोकपन मरम ओइरगा यावररोय महाके महुत्ता प्रद्युत बर्मनना गोलकीपर ओइगदौरी प्रद्युत बर्मन की ओइनदी साउथ कोरिया अमदी इंडिया गा सानगदौरिबा एशियन गेम्स की मसिगी मैच असिना महाकी अहानबा इंटरनेशनल मैच ओइगदौरिबनी रेफरीना विसल खोंगलदुना मैच असि हौदोकलदुना अहोबगी मिनट खरदा कोरिया की हाइसिंगलबा लोंग पास्ता इंडिया बु यामना लाक्चन सानरी यामना इकान कानदना कोरियाना मथंग मथंग गोल मरी थंगना थंगना चनसिनखिदुना मैच असिगी रेफरीना फाइनल हुइसल खोंगलबे इंडिया टीम की अहानब ओइना खनखिबा चही कयागी ममांगदगी हौजिक फावबदा इंडिया की टीम दु सानरिबा थंग्रासना मखोंग सोक्लमदब तारगदी कोरियाना असि यौना एटेक तौब ngamlam लोइदबनी हाइबो वाफमसु हाइनरखी
मरमदी इंडिया की टीम दा यामना कुइना सानरकपा हैसिंगबा प्लेयर अम ओइबगा लोइनाना माकी हाइट असिसु का हेना वांगबना मरम ओइरगा हेना खुदुंग चाबा फंगनी हाइबसिनी मैच लोइरब मतुंगदा रोय चौधरी अमदी सुबंकरना रहीमदा इंडिया की टीम माइ पाकपा ngamlaroi nangonda amadi nangi player singda thajaba amata leitre hayeng Thailand ga sanagadoribu match asidasu India na mai pakpa ngamlaroi haituna yamna karemna bu wangang amada nganglai aduga India team gi player sing makoi masel su match asi mai thi khibasigi maramda amana amada taisinatuna saunarami amana hai goalkeeper na soibani amana amuk hai defender na defend phajana tawdabana ni hai aduga amana amuk player amaga cooperation fajana pinadaba fajana pass pinadabana ni haiduna makhoi masel amana amada maral sinaduna saunari tanja sida makhoi gi coach rahim changlatuna hairi football haribu masana si team game amani haina khangri basi kari ki damaktaro football sanabada leiriba magi position khuding makki maru oiribasi karino match khuding makta match adugi oirakliba mawong matawdugi matung ina formation singsi change tawri bas kari ki damuktano aina na koida wahang ahum hangisini masi oina nenu maramdi na koi masel si amana amada aran mo wahang hangnaraga lere masigi wahang singsigi pakum singdu thiyo aikoi gi return ticket hayeng book tawkrani maramdi makoi khuding makna aikoi si hayeng gi match asida mai thigani haina khanari aina khani malemda leriba tim ama hektada aikoi na lamba tawba yeithek pa ngamgani haina adubo aina khalibasi loina oithokte maramdi aina field da changlaga sanaba nate aidi field gi mapanda leibani field da leiribasina na khoini asumna wahi singsi hairamlaga coach rahim mapanda thoki bathangi numita nongaladuna India amadi Thailand changyingnanabagi pungfam madu haujik yaurakle anoba strategy amaga loinana India team field da thoklakle India team na 4-2-4 formation da sanaba uragani 4-2-4 formation haibasigi arthadi 4 attackers 2 midfielders amadi 4 defenders aduga 1 goalkeeper haibani Thailand gi team asisu hena lakchana attack to ngamnana ba hariba formation asi coach rahim na sembani asumna match asi yamna thuna haujinduna Thailand gi ahanba attack ta India gi goalkeeper Pradit Burman na yamna haisingna ball adu faduna Thailand gi attack adu arimba tahanki Thailand na fall tawduna hanjin tawrakpa attack ta India gi defender singna hanjin ngak thoki Thailand na fall tawre haiduna wakatlabasu referee na tabi balaite hausik Thailand gi corner ama fangduna Thailand na corner counter ba sem sari masigi corner kick asina goal onthokpa ngamgadra natraga ngamloidra haibasini hausik ayengba khuding makna mi painari base mikup sigi langtak na basina ayengba sing maru oina India gi team coach amadi India gi ayengba amadi live thaduna radio gi khuthang da tariba khuding makki thamoi gi mihul si ka hena makol thoglakle adubu mikup kharigi matungda Thailand gi corner kick asi goal oina onthoki masigi situation asimaktada India gi khwaidagi faba defender Journal asokpan maram oiraduna wanthaduna field gi mapan thoki masina maram oiraga India team gi defense line da khara asonba tanja ama laklaba yai adubo coach rahimna akanba thona ama piduna match asi makha chathai mikup sidagidi India gi team si kanagumba amatana maithiba piba ngamlaroidabagi mawong oirakle India team player singi haisingba amati manaba lingjelna PK Banerjee gi attack ta net fauduk-tuna goal ama chansinki masigi goal asina match asigi khulam khang oiraga ikan kanadaba minute kharada India na mathang goal mari score tawki aduga Thailand di subnatagi goal amakhak tarak asawbaga loinana match asida maithi duna lehoki aduga haujik chathariba Asian Games asigi mathangi match ta India amadi Japan thengnaragani Thailand ga sanakiba match adugi matungda India gi spokesperson Mr. Sodina pikiba statement adugi maramdaki Jakarta gi tungan ba mafam singda miyamna get out India haiba kholawga loinana protest story phibam si India amadi Japan ga thengnagadoriba match asigi damak India teamna makoina leiriba hotel daki match pangthokpam stadium phawba lakpagi lambida thengnabani maraksida lung cancer mayuk naduna yamna atenba matamgi manungda punsi longkiba yana leiriba
कोच रहीम की हक्चांग की फिबम सु अदुकी मतिक सोक्सिलकपना महाक लोक का हेन खुबना मंगोंदा हेन अवाबा अमा मायुकनरक्ले अदुबो हौजिकसु महाकी वाखल पुकनिंगदे इंडिया टीमदा अदुमक थमले महाकी हक्चांग की अवाबा अदुदा थोइना पुकनिंग लुपसिंदे स्टेडियम यौरक्लदुना हौजिक फील्ड थोकलकले मैच असी हेक हौबगे तौरक्पा जापान की अहानब अटैक तो इंडिया की गोलकीपर प्रदीप बर्मन अरिंब तहनकी यामना थुना मखा ताना बॉल असी हौजिंदुना इंडिया ने जापान की माइकैदा गोल अमा इहान हाना चनसिनकी असुमना मैच असिदसु इंडिया ने गोल अनि चनसिंदुना जापान बो माइथिब पिरमदुना इंडिया सेमीफाइनल चंकी मथंगी सेमीफाइनल मैच ता इंडिया अमदी वियतनाम थेंगनरगनी असुमना सेमीफाइनल मैच पांगथोकदबा नुमित अदु यौरक्लदुना मैच असिदसु अहुम अनीदा इंडिया ने वियतनाम बो माइथिब पीदुना एशियन गेम्स असिगी फाइनल चंकी नुमिदांगी मतमदा होटल की रूम सिंगदा मागी मागी हिपनरब मतमदा कोच रहीम की हक्चांगी फिबम यामना साथीना सोक्सिलकी महाकी टीमना फाइनल चंगबगी हराउ तयामना नुंगाइना लेगदब मिकुपसिदा कोच रहीम दी महाकी हक्चांगदा मायोकनरिबा अनाब असिन मरम ओइरगा नुंगाइफम खंगदना महाकी पुनसिगी ख्वाइदगी वाबा हाइबदु मिकुपसिदा ओइरे फिबमसि येंगलुरबदी महाक नोंगानब नंगदना कोच अमा ओइना महाकी टीमगी फाइनल मैच फाउबा यावब नंगनी हाइबा थाजद्रे अहिंगसिदा अदुमक महाकी पुनसि लोइखिगदब मालकले अवाब कयाना योमलबा कोच रहीम की माइथोंगसि येंब ngamsilaktre अदुबो ताइबंग सेंब मपुगी नोंगदमना अहिंगसिदा रहीमबु करिसु तौदना नोंगानबगी फाइनल मैच साननबगीदमक महाकी टीमगा हौजिक होटल दगी स्टेडियम तमना लाकी अदुम ओइनमक रहीम की हक्चांगी फिबमदी अदुकी मतिक सोकले सोकथबनसु याद्रे कुचु कुमेन पुमोन ओले मरक्सिदा इंडिया टीम न लाकपगी लंबीदा गेट आउट इंडिया हाइब खोलाउ लाउदुना मसिंग यामलुब मियामना लंबी थिंगदुना इंडिया की मायोक्ता प्रोटेस्ट तौदुना लेरमी इंडिया टीम न तोंगलक्लिबा गाड़ी अदु फावबा थुगाइदुना अमांग अता थोगन बाहरखी मसिदगी प्रोटेस्ट तौरिबसिंग अदु सिक्योरिटी फोर्स सिंगना नाकथोकनब होनबदा नाकल अनीदा यामन कन्न मुकनब फिबम अमा लाखी उपाय लेरक्तबदगी प्रोटेस्ट तौरिबा इरांग हौरिबसिंग अदु मसिंग यामलबा सिक्योरिटी फोर्स सिंग थाजिंदुना तनखाइनबा यामन कन्न होनकी इंडिया की टीम असोय अंगाम अमत याउदना सिक्योरिटी की अकनब सेक्शन थोरांग मरक्ता मैच सानाफम स्टेडियम यौरक्तुना चेंजिंग रूम दा ड्रेस चेंज तौदुना अरोइब लाइबक लेपकदौरिबा मैच असी सानब थोकनबगीदमक सेम सादुन लई मिकुप सिमक्तदा चेंजिंग रूम गा हेक थंगनन लेरिबा वाशरूम अमदा कोच रहीम दी ओंथोकना अवाब फिबम अमा मायुकनदुन लेरि महाकी अनाब असिगी अरोइब स्टेज अदु ओइरक्ला माले लोक खुबदा यामना साथीना ई ओरक्ले येंबा अदुकी मतिक वारबा ओंथोकपा सकफम अमा ओइख्रे मिकुपसिगी ओइरिबा मतौसिना इंडिया की फाइनल मैच असी फाउबा याउब नंगलरोइद्रा हाइबसी वहंग ओइरक्ले असुमना कोच रहीमना यामना वाना ई ओना लोक खुदुन लेरिंगै मिकुपसिदा चुनी अमदी पीकेना यामना नुंगाइतना चंगलई रहीम की फिबमदु उबदा रहीमना हाइदोक्तना लोतुना थमलमलबसु मखोइसु खरा मखैदि खंगले मखोई की कोच रहीम सी अरुबा लैना अमना मायोक नरे हाइबसे रहीम की अवाब सकफम सी उबदा मखोई अनिसु ममित्ता पीगी इरा चेंदुना हाइफम तौफम खंगदना यामना वाना खंगजे रहीम सु मागी वारब सकफम अदु मागी प्लेयर सिंग अदुदा उथोक्तनबा खंगजिननब होनजै अदुगा करिसु थोइदोकप तौदब सादुना चंगलगा चेंजिंग रूम अदुदा लेरिबा मागी टीम दा हरि मैच अमा वारिबसिनी हौसी पुमनमक नाइदुन लेनरिबसे वन हाइबसि करिनो वन हाइबसि मालेमदा ख्वाइदगी पिकप अमदी ख्वाइदगी चाव नंबर अमनी अदुबो मसिदी नंबर 1 की मरमदा नते मसिदी 1 की मरमदनी मसी मिनोक अमगी मरमदनी करंब मिनोक नो हाइरगदी अखोई ओपोनेंट अदुबो अंगकप मवोंगदा मुक्थेकपगी मिनोक अमगिनी करिगिदमक्ता अखोइसु फाइनल गेम की प्रेशर लेत्रिबनो अदुबो मसिदी फोटो अमगिनी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯅ ꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯕꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯞ ꯌꯨꯡꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯐꯤꯜꯗ ꯈꯣꯡꯗꯥꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯟ ꯊꯣꯠ, ꯋꯥꯟ ꯕꯤꯂꯤꯐ, ꯋꯥꯟ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯟ ꯃꯥꯏꯟ꯫ ꯐꯤꯜꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 12 ꯆꯪꯂꯕꯁꯨ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯐꯤꯜꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯦꯆ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯣꯆ ꯔꯍꯤꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯦ, ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯖꯔꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯇꯔ ꯊꯪꯒ꯭ꯔꯥꯁ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯖꯔꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯤ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯦꯆꯇ ꯁꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯜꯀꯤꯄꯔ ꯄꯤꯇꯔ ꯊꯪꯒ꯭ꯔꯥꯁꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯇ ꯁꯣꯛꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯆ ꯑꯃꯠꯇ ꯁꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯆ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯦꯆꯇ ꯒꯣꯜꯀꯤꯄꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯠ ꯕꯔꯃꯟꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯤꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯈꯔꯗꯤ ꯐꯪꯂꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯆ ꯑꯁꯤꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯂꯕ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯠ ꯕꯔꯃꯟꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯄꯤꯇꯔ ꯊꯪꯒ꯭ꯔꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯒꯤ ꯀꯝꯕꯥꯏꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯒꯦꯝꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯠꯍꯧꯔꯤꯕ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯈꯪꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯒꯦꯝꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯜꯈꯥ ꯁꯤꯡꯅ 400 ꯃꯤꯇꯔ ꯔꯦꯁꯇ ꯒꯣꯜ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯠ ꯋꯦꯠꯇ ꯄꯗꯥꯝ ꯕꯍꯥꯗꯨꯔꯅ ꯒꯣꯜ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯒꯣꯜ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯧꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇꯤꯝꯅ ꯐꯤꯜꯗ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯤꯜꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ꯫ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝꯁꯤ ꯇꯔꯥꯏꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯧꯔꯤ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ 1954ꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯒꯦꯝꯁꯇ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ 1956ꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯀꯞꯇꯁꯨ ꯋꯤꯟꯅꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ 1958ꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯒꯦꯝꯁꯁꯨ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯃꯦꯗꯜ, 1960ꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯀꯞꯇꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯤꯟꯅꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯒ 1960ꯒꯤ ꯃꯔꯇꯦꯀꯥ ꯀꯞꯁꯨ ꯋꯤꯟꯅꯔ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯎꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯆ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯔꯝꯗꯥꯏ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯈꯔꯇꯃꯛ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯦꯆꯁꯤꯡꯗ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯒꯣꯜꯀꯤꯄꯔ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯠ ꯕꯔꯃꯟ ꯐꯤꯜꯗ ꯆꯪꯂꯛꯇꯨꯅ ꯄꯤꯇꯔ ꯊꯪꯒ꯭ꯔꯥꯁꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ, ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯞꯂꯒ ꯁꯥꯟꯅꯧ꯫ ꯅꯪꯅ ꯃꯁꯤ ꯎꯞꯂꯒ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯃꯛꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯒꯦ꯫ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ꯫ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯠ ꯕꯔꯃꯟꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜꯁꯤ ꯄꯤꯇꯔ ꯊꯪꯒ꯭ꯔꯥꯁꯁꯨ ꯈꯪꯏ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯤꯇꯔ ꯊꯪꯒ꯭ꯔꯥꯁꯀꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯄꯥꯜꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯂꯣꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯆꯦꯠꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯅꯩ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯇꯧꯁꯤ ꯀꯣꯆ ꯔꯍꯤꯝꯅ ꯐꯤꯜꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯌꯦꯡꯂꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯦꯆ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯠ ꯕꯔꯃꯟꯗ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯨꯁꯨ ꯔꯍꯤꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ, ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯏ, ꯂꯣꯏꯅ ꯎꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯡꯗꯅ ꯔꯍꯤꯝꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇꯨꯅ ꯃꯁꯥꯗ ꯊꯦꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯊꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯧꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯆ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯦꯆ ꯍꯧꯕꯒ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯆꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯒꯣꯜ ꯄꯣꯁ ꯇꯝꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛꯇꯨ ꯄꯤꯇꯔ ꯊꯪꯒ꯭ꯔꯥꯁꯅ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯇꯥꯍꯟꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯀꯥꯟ ꯀꯥꯟꯅꯗꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛꯇꯁꯨ ꯄꯤꯇꯔ ꯊꯪꯒ꯭ꯔꯥꯁꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯕꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯀꯨꯞꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯒꯣꯜ ꯄꯣꯁ ꯇꯝꯅ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛꯇ ꯕꯣꯜ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯅꯤꯒ ꯇꯨꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯄꯤꯇꯔ ꯊꯪꯒ꯭ꯔꯥꯁꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯨꯔꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯦꯠ ꯊꯪꯕ ꯈꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯁꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯄꯤꯇꯔ ꯊꯪꯒ꯭ꯔꯥꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯊꯈꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯁꯣꯛꯄꯁꯤꯅ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯦꯆ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯏ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ
ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯅ ꯂꯩꯅꯔꯤꯉꯩ ꯃꯤꯀꯨꯞꯁꯤꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯤꯇꯔ ꯊꯪꯒ꯭ꯔꯥꯁꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯛ ꯁꯦꯛꯇꯨꯅ ꯆꯦꯟ ꯆꯣꯡꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯩ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛꯇ ꯄꯤꯇꯔ ꯊꯪꯒ꯭ꯔꯥꯁꯀꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯁꯣꯛꯈꯤꯕꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯆꯦꯟ ꯆꯣꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯕꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯒꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯐꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯐꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ 1 ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ 0 ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯐꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯣꯆ ꯔꯍꯤꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯈꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯗꯤꯐꯦꯟꯗꯔ ꯖꯔꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯆ ꯔꯍꯤꯝꯅ ꯁꯥꯟꯅꯍꯟꯈꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯐ ꯃꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯎꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯇꯝꯅ ꯀꯥꯎꯁꯤꯟꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛꯇꯨ ꯒꯣꯜ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯇꯥꯍꯟꯈꯤ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯒꯣꯜ ꯄꯣꯁ ꯇꯝꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯏ ꯈꯣꯡ ꯁꯣꯛꯂꯕꯁꯨ ꯁꯣꯛꯅ ꯄꯤꯇꯔ ꯊꯪꯒ꯭ꯔꯥꯁꯨ ꯕꯣꯜ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯕꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯀꯣꯆ ꯔꯍꯤꯝꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯇꯨꯅ ꯏꯪꯒꯤꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄꯤꯇꯔ ꯊꯪꯒ꯭ꯔꯥꯁꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯕꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯤꯝꯅ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯈꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯌꯦꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯇꯔ ꯊꯪꯒ꯭ꯔꯥꯁꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯔꯕ ꯄꯥꯁꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯊꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌా ꯇꯤꯝꯅ ꯕꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅ ꯄꯨꯔꯗꯨꯅ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯒꯣꯜ ꯄꯣꯁ ꯇꯝꯅ ꯀꯥꯎꯁꯤꯟꯕꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯒꯣꯜ ꯑꯃ ꯁꯠ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤ ꯀꯣꯆ ꯔꯍꯤꯝꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡ ꯃꯀꯥ ꯂꯥꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯕꯣꯜ ꯍꯧꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯪꯅꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤꯅ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯇꯤꯝꯗ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯈꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯁꯣꯔ ꯆꯥꯅꯤꯡ ꯆꯃꯥꯡ ꯁꯝꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯥꯎꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯀꯤꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯒꯣꯜ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯗꯤ 99.9% ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯀꯤꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯃꯤꯅꯠ 5 ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯍꯩꯁꯤꯡꯂꯕ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃꯅ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯀꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯆꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯣꯜꯀꯤꯄꯔ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯧꯁꯥꯗꯕ ꯃꯤꯅꯣꯛ ꯑꯃ ꯅꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯕꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯒꯣꯜ ꯄꯣꯁ ꯇꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯁꯥꯐꯨ ꯑꯃꯗ ꯀꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯤ ꯄꯤꯇꯔ ꯊꯪꯒ꯭ꯔꯥꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯛꯈꯤꯕꯅ ꯈꯔ ꯁꯣꯟꯅ ꯎꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯇꯔꯥꯏꯕ ꯒꯣꯜꯀꯤꯄꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇꯨꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯑꯅꯥꯕꯗꯨ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯇꯝꯅ ꯀꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯕꯣꯜ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯔꯩꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯀꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯒꯣꯜ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯍꯟꯈꯤꯗꯦ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤना ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯕꯣꯜ ꯍꯧꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯦꯠꯆ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯇꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛꯇ ꯒꯣꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯀꯠꯇꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯒꯣꯜ 2 ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤꯅ ꯒꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯒꯗꯕ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯃꯤꯅꯠ 3 ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯜꯂꯨꯔꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯤꯝꯅ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯃꯦꯠꯆ ꯂꯣꯏꯒꯗꯕ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯃꯤꯅꯠ 1-2 ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯣꯆ ꯔꯍꯤꯝꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯈꯤ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯗ ꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯂꯦ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯛꯄꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯀꯣꯆ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯦꯇꯥꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯠ 1-2 ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥ ꯈꯥꯡꯕꯗ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯃꯤꯅꯠ 1-2 ꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯃꯦꯠꯆ ꯃꯇꯝ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒ ꯁ꯭ꯀꯣꯔ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯋꯤꯟꯁ 1962 ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯒꯦꯝꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯎꯔꯨꯕꯗ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯃꯤꯠꯂꯨ ꯄꯤꯔꯥꯡꯅ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯗꯦ ꯀꯣꯆ ꯔꯍꯤꯝꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯔꯥꯎ ꯃꯤꯅꯣꯛ ꯇꯝꯗꯕ ꯉꯝꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯁꯥꯗ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯔꯨꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯅꯣꯛ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯅꯣꯛꯄ ꯉꯝꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯍꯧꯒꯠꯆꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯉꯝꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯀꯨꯞꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯀꯣꯆ ꯔꯍꯤꯝꯕꯨ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ
ngakpiraga harau nungaibu phongdokminari 1962 gi Asian Games sida football masanada India gi team na winner oiduna India gi ningthi jaraba machu ahong gi phiral asibu maning tamna paihanba ngambasi uraga makhoi khudingmak ngamkhai leitana harauba nungaiba gi pina amata mafam marang khanghan khide aduga nakal amadana radio gi khuthangda live oina match asigi commentary tariba yumda lehuriba rahim gi nupi su pausi tabada pen na kapsakhi nungaiba mikupta miyoiba aikhoiga loinaba harau nungaibagi pirangna lepa leita sinthari mahaki nupina asumna tawribasigi maramdi magi mapuroiba rahimna matam sangna football masana da kathoktuna India gi damak wana honaduna lakpadu madugi mahi yale khanjaduna rahim gi nupisu mikup sida harau nungaibagi pina thumhatlibani aduga nakal amadana coach rahimbu matam pumbada hek hobadagi support tobiduna lakpa football federation of India gi hanagi president anjansu mikup sidadi pirang haurakanu haiba yaraktre mitlu napomsu pi na pungthum thumatkre pi gi ichau thokle haiba phawbu yare asumna 1962 gi Asian Games ta India na gold medal lokhi aduga gold medal lokhibu matam asiga ikan kanadana tha mapal gi matungda haibadi 1963 chahi asimaki jun gi tang 13 da coach Said Abdul Rahim gi thawaisu taibang pal thadokhi matam dudagi hauna Olympics ta football masana gi oina Indian amuk fawba qualify oiba ngamdre hauzik fawbada chahi humpu mari haukhre aduga film asigi aroiba sarukta film gi wari da yauriba tasengba India gi football team gi players singna ahal oisilakpagi asengba saktam sing adu ulaga yamna ningthi zarba film Maidaan matang asida loisanki ngasigi explanation asibo tabiraga mati miteng tabiraga kari phawbibagi adongi thamoida fawriba mamal yamlbu wakalol adu comment thambiramu maduna mathangi nungairba film ama yamna thuna purakna honabada ahenba thongna oijagi mathangi nungairba film amada amuk mayam punna thengnaminarasi ngasigi oinadi pomna makpu akong sanba thoksomna amukka na ikai khumnujaraga matang asida tension jari